Authentic mama, the one who came with one. Authentic mama, the one who 24th January 2026. Bonsoir to Le Monde. Good evening, Ghana. Good evening, listeners of Top 103.1 FM.
I welcome you to another edition of Dunenyo Borborbor show right here on Top Radio. We are transmitting live from 40B Royal Castle Road, Accra, Kokomlemle. This is Authentic Mama with Authentic Mama show, Dunenyo Borborbor show. Today happens to be Saturday. You dark when I'm out there from another better. Hey, George, now I'm a tune in. I'm a radio that the top radio. Papa la OG left here. Be me kado to Authentic. Pele Dunenyo Borborbor show. To Kaswa back at the voter region. To voter koi east and west and north and Ashanti. Pele Tokata. Mebe miawezo. Nyawele Twaji, America to call, especially North America, Canada and America is South. UK Tokatan, Saudi Arabia Tokatan, Kuwait Tokatan, Medo Fienome, Nyawezo, Nyawelezo. Yehovah nyek plolanye nade kema hiamo na yepeda mao ona metu akodo bode mepeto no wok plom ye. Eyatane Yehovah nye wok plola nade kema jingwana wo nade ke hama dovo fona wo elabe Yehovah enyek plolanye nenele pavan latte a ekema na no de die eyata jagbagba na kodokyo ade pavan la mate ben na te wan no de die todolao akpenami January alo leti efeye ya fe leti gbanto pen keke bla evevo enelea eya nye gbenkeke ya nye memenda e George nambe mikatan mi kalagbe nye jefie gometo January 1st egbe 24th kakia amegediado kaitome to first back at the 24th wa okadi amegbogboado eyimemegbona ha doma okala modim ekuwo kaleti gbogbo kakia menuveve sunye pelosi be mieu ya mi kalagbe 24th ya to me bojujo na dia say to haya na duo adakpena Yehovah do pagbeta. Na yon of you na wanye be the only authentic mama collect Dunenyo Borborbor show eje gomecho gaton ya vase ganyi mi ato mi awele so amesiame na yon of ya mi le clear life authentic mama fan page on Facebook mi le life la fima mi le top radio kenye top FM online on YouTube mi le X top radio 103.1 FM and top media le Facebook top media le Facebook nye le Sienna YouTube page in North America, Sienna YouTube page, Sienna Facebook page, all in North America. So our brothers and sisters, our fathers in North America, all over, they are listening to the show live on Sienna YouTube page. Nyawe so akpename Meka weke for the one ata sponsors so na wana epeyama amegbanto you weke for the one ata thanks to you computer clinic novi todolao thanks to you computer clinic enye clinic alo doyofa ade ke legana dikoyame thanks to you computer clinic if you be ozana computer o afima machine so le wakodokpo ado la me akpo enu iketutu le fudena wa afi waje atike wona wa yata oyo be thanks to you computer clinic no be todola meleka funa obe nene tipe na ikodeji eye ma wo try and lack adeke wo ke bon wako machine adokpo nene you doctor gbo be doctor me va koji enu ya le wonya asenya okata eye wa dokpo kle machines vovovovo computer vovovo lo se kokpona amepen latome akwebe edoya le fude afiwaje atike nana o alo atike wo alo nueke wa waje wo na o eyata oyo ofuma be thanks to you computer clinic novi todola mana na nyebe afima nene ya o mo na try and lack adeko edoyo dana la fima seda edo odado vovovovo de especially infertility ameyo evimajimaji le fudena nchukpla nyonu kuhia deva ewe benchu metan le fudomo alunchu apechi gbojo low sperm count infertility prostrate ameyo nchuo prostrate le fudena adodo amedo ko roba demian ne medinu ma wa veve sese ma kata wa akema
na thanks to you computer clinic. O wana diabetes, sugar do, o wana la fima diabetes. Ene yi thanks to you computer wa pogbonye stroke ekenye gbagbado amesa meke gbachi tepereka enuglone ata afokletoyo novi todolao stroke for me vide sia there thanks to you computer clinic odane gonorrhea o wana la fima kafra nchuyo ma no nyon de kagbo wa no chacha o lodo le nyon vovovo fifia mi afa nchuo me le twatwa kafra lo me dota flache oyo ebe gonorrhea le fude nchuple nyonu sia edie funami na ye fuma wa we now asthma ele fude na wa alo typhoid ya alo stomach ulcer ele fude na wa domeve atradi ma le wuntiwa obe mekadu sugar mekadu nuka tadio mekadu nuyo a nene thanks to you computer clinic wa ko machine akpo untilakle lame eye wa na otike ekema enu na chukaba ulcer Physilis, odana white, candidiasis, white, nyono, ne white, leuntiwa, odana insomnia, one la fima, sickle cell, one la fima, severe headache, etave athradi, kleto yokata meyo, sickle cell, dolele mao, novi, thanks to you computer clinic, ewo do makata, fika na tankbo le where are they located? Kwano near Suhum obe thanks to you computer clinica ole Suhum moji afiado yobe kwano ele on the way to Asamankese Road and in Asamankese Road 1109 thanks to you computer clinic novi ole nka Suhum moji afiado yobe kwano afuma tututu na kpole Samankese monji la fuma owo na dolele vovovo de sia de ke meyo meka fufuma na be adota ogbo la fuma akpenye le wona gome yi eji yi pele Borborbor isem la another Borborbor ava ekagmanto a echo Joseph Akpalugbo le kpando efe Borborbor adel semnele nya iji pele bobo ado no toaji me won line up Borborbor eye agbaja va pele Top radio va correr.
Oh, I'm not going to be not the how I never make about the top one. So, when you are there, I got to top FM. I'm a power zone.
Hello. F. I'm a Veletoji. I feel my hand at Akpe. I feel make Bamoko. That's all. Philadelphia told the flame me. F1 Yum 0303-944-864 944-864 0303. Hello. Ayole 020-376-95 020-376-9562. Obafia recommend Bamo. Afike Oko Sanado. Hello, I've met Berakumi Bobo Radio. Have you where's Bajrang. Aha. Because noise electo una niento. Where's Maracuyo Nkode Begbese Nyeleto G for Godwin. Maracuyo every Saturday, Akpe Name. Okay. Okay. Akpe kaka me Veletoji. Okay. Okay. Okata wase akpe me kwa me bubu na gedeji. Hello, apa meto. My phone you en kokra fini oche. Faith abeleng peto Bobo Radio nangbo. Bojang na yo na gbojara na se enya ogbape na va odododo. Ore ku Bobo Radio avi alo na jole gwele noise na mi feedback na mi. Bobo miele me nko se go matano je na no wosigbe ko mi to ye la fia mi la pado ko menyo. Ela be mi to bi aku. Nko okla fi na yo chole gba madaku ye nko okla fi na yo che. Efo Faith ni le toje na zo na be madaku ye. Madaku ye. Nuka mesegomo nya mesenya nya na be nuka mesenya madaku anya che okay akpe ka igbetie ka eva himeko ti apemeto akpe now mare koko akpe abebu na gede ma akpe kaka okay akpe now okay. Hello, apemeto obe eti na no vava mi afegbe to vona mi atota na nya be do megbe elevo na anglog beta mi akwena mi nene si a mi la gbaje be mi awe mi ase mi atogo me alo mi atwa seme e ata mi akwena mi nene. Hello. Yom le 0303
944 864 0303 944 864. Ayom Lafima alone ayom le 020 376 9562. Brakuku ayo le afima do susu blotonya yo sem nele alone yo ne se becho le du come la nchon. Hello. F Papa allo mamia. Mraku damati weso. Mraku yo lo. Finance Minister. Okay. Maracuyo. Doga dame vea. Oh. Akpena damati. Bye bye. Okay. Hello. Mommy. Wait on. Hello. Sister Melancose. Is it this? Okay. Sister. I see. It's not working again. Okay. Maracuyo akpena uche ya uchi wele doji lo wele toji. Okay. Yom le 020-376-9562. Nena do susu blo nya yo nese epe enya ike la swechung. Hello. Good evening, Efo Wezo. Amen. Segment susua. Tanetu be ba umiana duchi. Okay. Okay. Akpe. Amevele toji bia hana open adasin. Okay. Okay. Okata wase na fonye. Okay. Hello. Good evening, fonye. Maraku wezolo. Nko. Maraku yolo. Nko de. Dan sumafo. Miele toji. Osu suma o ha to de. Okay. 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 Akpe. Okay. Okay. Amasamo beye. Akpe na uche fonye. Okay. Amesame ploso suya tana mere bloto ko china bloto. Nene komia we dukona ingo leke ochine susu alo leke olegbo we meka NPP tope akoi dagbo next week Saturday ye ogbo koma dagbe amaton le hobli ye amesame close susu amesame le titibe yaduji
wode leke na so e kai gbojujugbe bele nyanovi ameyo le gbogbolo be hia be watutu ken nya performer finance minister wabado kaba na bado babia alo doyo bawo epenya wabado enyado ti yo le di hafi ogbebe ye mabado Ghana wa amole Air Force be jidudu ai kenye US to watutu do da kaba be wava ado babia ti leke ole ha gbo we 0203769562 nanye fifi afi na ba tro modofia mana na nyebe electop radio kwa bala ochi Dunenyo Borborbor show Benko Sample, the only authentic mama MFA nyele transmitting live to 40B Royal Castle Road at G Accra kokomlemle leke ole ha boy those su block pede pema yijikle e hapoponami todo lava vao nyele live authentic mama fan page ya G ameyo la fama akpena me nye jego meke network ba defo ba we are back now at ohana tamvaji apeto Simon wala Doris Bramson ble bobo ole moti le miakpon akpena me sister Doris Bramson ebe ye la fi le miakpon sister akpekakaka be ele toaji plemi ameyo katan le authentic mama fan page at le Facebook me be akpena me Nyawe Letoaji. I am le 0303944864. 0303944864. Medo fiena loloto yo ha le moji togbe kple mama yo katan le ponye live to America. Mi le live le Siana YouTube page, Siana Facebook page. Mi la fima ha. Yata miano vi la America, North America, Canada kleto katan le miakpom apena mi le ope page aji mi a follow Siana YouTube page. Let me Facebook or YouTube kwa. Siana yakbo ewona okata wona program so eye okona authentic mama pe show la feel Ghana live. Mimi da say amemenda. Ke mon pokpo han la sio. Nene nye company ade alo herbal clinic ade alo shop ade la sio na wona Nigeria no etibe mi adobo blow no now I advertise. I'll advertise your products and services for you on this show. Ekema ayo authentic mama le program amegbe mana noba ayo le program amegbe menye fifi la bene me you anu yo le me yon fifi line na do su blog le 0303944864 allo 0203769562 hello ways of apameto mauta nkode le yo to cantonment. I forgot Camille today. Tapwe. Ewo no ka. Eka. Opetele mene basa va fi mi ka tamile ma. Pada ko yeji topic ya mi ko de ji ma de kuku na dodo mi ko le wota manje mada kuku manje ndisi talk we le Ghana to mota mada kuku mi ko emi torrect am fe views ya ne mi awe wanyo ne MPP le na de one national thing onye le be mi awe ndisi ha the same thing maka na wa susu be evio MDC talk mi enyo si amada kuku hello apemeto But kuku mi say the Ghana duko a menye one party o le subo ne adele na de wa mi wone ne make ne bubu hale wa le be mi awe menye America la bene edre jolo do me fifi a mi ado me kie ko ye ne o jolo bubu ha the same thing at America kuku mi apegio na tolerate am bubu alo no bubu but kuku mi say de enye enu eke gbojojo bele Ghana duko ya me eye nye le babia be wuti fafa na va I'm making a non gonna wa a na backpack a hope play. I'm making in this toy cake gonna cake gonna. Hello, upper metal. Ways on call coffee in your cheerful F4 Ellie doku type at all. Look at me for it. Much of it the way does no doubt back by the meow. But no na now, ha, me hope it.
Baraku. Yeji kuna biaka. Mm. Mm. Yes. Okay. Mm. Was. But nah, that be this one of these days come about surprises, yeah. But don't fear in it. Oh, okay. Very cool. Bye. Hello. Hello. Ma- Good evening, for Francis. Yeah, hello, Meka. I for Benjamin. Yocho. Very cool. Chini le to aji now. Mm. 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 Akpe. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Enya. Okay. Akpe no. Do na me venam. Okay. Biaka. Mm. Akpe now de onume de data nene kumya wema. Akpe si okay. Bye. Hello, apa meto. Hello. Hello. Your friend say. Abeku, free. With us. With us. Okay. Ano sa ba why? Mauna ya. Aya de. Mauna ma, good evening, sister. My phone you don't have the okay. Ela yo to fika. Fika miele no pochwe. Bye bye. Okay. Your listeners, so ma. Akpe menye ebe okwe do ato now. Amegedo do ato how like na program alokpo na jojoto program aunti. Mina mi awene ne obek blo magbla menye dreyo amese me close susu. Amede kepe susu me so plan of yoto. Amese me totovo. No vi to the top 103.1 FM Papa Lounge ele Dunenyo Borborbor plenya jojo na open kosem. Ame mako last call like mama for hanami ako ayi jinami todo lava vao akpenami ben yole toaji apeto Raymond MJ ha lemoji plemi le authentic mama fan page aji Raymond MJ good evening please Raymond mawenye ga jamepe le soko de etwe you are doing a great job for voter region. Thank you. Sister Doris Bramson, I am here. Sister Aiko, Edem Agbemadu, Chede Kwashi, Emmanuel, Belebu Bauha, Olemoji, Obeyole Miakpom, Life, Authentic Mama fan page. Aji, thank you so much. Akpenami, Egbefe Network, Edefu, Enabe Nieva, le transmit la fee, Yedokuku, Yakoke Misia, Nya you wanna chinami. 3.1 FM.
Baba bona kota na gala o bonu drogba e. Ojobe abona kota na gala o bonu drogba e. Salina bona kota na gala o bonu drogba e. Okay. Are you coming? Are you coming to do commentary? No. I'm supporting it. I'm supporting my wife. That's Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Thank you. Why is that? You come and do this for me. Which one? You come and do this. The commission. It's Downstairs. downstairs. Let's see. Thank you, computer. Which one? There's a I've been doing it. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hey, Baba, what do you do? Make you change Sakala station, make I get proper program for Top FM. You don't know, say MFA MFA content.
Hodo dio no mi to la bavao. Opoga and 3 minutes we are top 103.1 FM. Epe ye pe ekaye yo me call le bavana me. Epe ya ma poga okata na me. Ekade siare kenya cho monu to amekwa. Ekaya me kodona akweto Emmanuel Ameganshi Gamele. Ayina akweto Patrick Mancha Susu. Ayina akweto Steve the bless no la sister Vivian Newman. Ayina Dr. Father Perry. Okataole America the Common Konya Sem. Ayina akweto Joseph Ford Yakal America the Common Konya Sem. Afeto sexual fear set amedo okatalen konye sem mi do de haji Awo mi gbẹ́nà bó sánú bẹ̀, àwọ̀ fúlọ̀ náà bí o. Mi gbẹ́nà kàkàrà bẹ̀, àwọ̀ fúlọ̀. Awo mi gbẹ́nà bó sánú bẹ̀, àwọ̀ fúlọ̀ náà bí o. Mama, the one authentic mama, the one who takes the one.
You come down. Yeah, more. Bella, Bella. Yeah, more. Bella, Bella. Oh, my God, Authentic mama. They want to bring it. Efonye pizza adra anya Palestine to leke mesen kowe wovie efo pizza adra anya Palestine to leke legbowe hodo dionami efonye Joffrey Kofi agbojunche hodo dionami aigbeta to kata dansumato ashamato anglo bidio miato ya hodo dionami. When you're born, blah, blah. Yeah, mom. Blah, blah. Love you, never come down. Blah, blah. When you're born, blah, blah. Love you, never come down.
Opoga Andre minutes bla evevoni Matiti Crown Mada Silak Bajan Yichia Po Gospel Adonami Reggae Tune Adonami Kema Common Papa Yamad Bakpena Yepe Produce Al America Olive Dion New Love Kanda LA USA Yepe Producer Akbade Akweto Steve Deunti Olive how are you? Ayina Mikata le affaire me le New Jersey Mesa me kelen konya sem la fema hodo dio na mi America tokata afeto edem agbemadu eya hale mo jikle mi le clear life authentic mama fan page aji le Facebook la fima le live le Sienna YouTube page Sienna Facebook page aji Top FM online on YouTube me subscribe me follow me le Top Media on Facebook ayina etonye de ka beve afeto agbo achu le Ashama Central Men Fellowship ayina afeto noka avayevo ayina afeto David Copperfield achu bless etolonwa kenye miatolonwa ole noka Sun City area la fuma Jacob
Okay, akpena me to the lava foul. Afisi afie kenele nkonye semtua. Top Radio 103.1 FM. FM Papa la oji ele Dunenyo Borborbor kwenya jojo na penko sem. Oyombe authentic mama MFA opoga Andre minute bla tonvo ade 736 Top 103.1 FM. In case you are just tuning in, authentic mama penko senkule Borborbor show. Kemia iwana jiname agbaja said afima mana na nye bepe ye me geda enye 2026 ya enu ye yo so ye gbona e ya ta nya no mokpokpo me na ewona o ke mana na nye be abele ke nye je pie goma nya pe tukrola ya e je pe de cover ihoho ncho o de akpedada solime na pe de kape kpokpolota e pe vele agoma mi je eye amegedo le kpo aleke no le yi aleke nya fe Ghana city aba le stable fifilae abeleke nya to nya le ko no chakle fifia amesam le jidokpo aleke wo le de le petroji o le de petroji nya fe temi le kpo ebukola le jidokpo ke nya fe te le gbogbo bede eduklola de never mekike menanyo nami Ghana to amegbeto pomie kata amenya mekakuku mienyo miawe le gbogbo be government ekeva ya eno menyo edola mowu enu kwasi amometa le enu plekleto ye government bobo kava mianto ki edole ye government ye yeva ye no le nyonyo asio le bobobo let us know ye lo ba dia to mia ha mia sibede
enu drala ole asio me market women no pleto mi o ha mi board asio la be dollar mi kole no play la ania e bobo dollar e jagba le wo be wa bobo na me se me agbenanya no ne ka kemia mi tonto du me vi o mi kale to sese wo be mi akpede duklo la o he wa wo du komenanyo na mi o enu le bobobo obe mi ha mi dele mi anu ti kaka me gbeto me yibo to kase ale gbegbe ya fi no vi ko e ati ko mi le america enye de ka manyo pa gbenu no ma let me africa Ghana to ma ele fu de mi peda mi o ni wo Dunenyo me ka tututu di mi ele fi wa kava awo no wa nyo ne mi anto me peda mi o de leke de come na nyo mi a drivers o tro drivers o no afado miawe no wuli do pleto yo ben petro kwasilo enu ile kwasilo ta ni deleji ni wo duplo la bubu ni va ni wo ni yo ami amebubu kava mi anto mi dakona mi ami vava le wo le nyunyu obe mi dele mi ha mi afefe transport fare oji mi gbe look at prawa ka wona mi amegbeto ameyibo particular look at tutu mi sibe wa wo ami la gbaje be awo itosunu o ha be tumevi wo tosunu na du come na nyo na mi afete tro to boto kasenko obelelo e ka tutu mi be ni wo na yo ntu a o le drivers ado so so to meria kleto yo drivers yo he aje gbagba no bo no vi ofi na mi gbo kadechia wa load la fuma adile moji abadi amode moji be yo meka yo wagbugba ka lo cho afuma kavaya afi bubu be yo meka yo kakoyina akado afi bubu abe yo meka ina wo kaina be egade yi wa ko gala megbe to sikaka ka fe ado te fe de kai yo le ni to leke tamile nu wole leke du komme na nyu na nya pete amade le tosunu wo o ha wo tosunu amebubu de tina wo tosunu ne du komme na bobo na nyu na mi kake to sese leke mi esusu mi awe eduplola kapuku dinye lebe wakava ye no na nyo wale no let tosunu wo he du komme vi ogbebe yo ma wo bo tosunu abuso ka anu drala o dollar mi la pa dolo dollar kwasilo dollar wo eleji lo pleto amebubu neva amevava le dollar wo be wo la ngba meva yo be mi on hande mi dele mi first spare part nu zoji ami yo mi je na ko de wo me pleto inji o ye pleto mi deloji ka part yo ka tan le jajira mi deloji la de dollar bobo e ga ime ko le do e ga enyo na mi so fifi e ya ha o chogbe yo chogbe be yo ma dele nu jide ni kata wanya kwa keke menanya no na mi no ka tutu mi be e wa wo na ji ma o choji fo ba gbe trapo the same time wa pochocho le un mi ato de comme vio mi na mi apasser de kon na de kon anya plona de plola de sia de kuku anai mi o kwe na we e va le go glo akpa e va le go glo amegbeto no vie fiko ati bi afinovic e ga hamele de na mi o mi ato mi na mi alen ko da mi adokun enu drala lasme mi ato mi va play mi o ha mi po via dedeji enu play la chi de e ga de mole mi o ha mi akpo gbode me vide mi na mi awe wanyu na pe a akini ta ne ko sagbedo mi drado pim mi isme mi be mi nye Kristo to ka kenye le mi anovi ofi la yeme aleke mi susu be di po gbe magbo ano e ya ta oglobe e di po pe mo ya etukui ame leke nata awodo ki otoma ape na academy agbo abude gbele ka me video queen ayi ela be mi katanti nye le nya mi obi nya mi ofim la ayeme la yemo bubu doji aleke mi awe mi na mi paside du plola hun mi na mi awe du come na nya no na mi katan eleto sunu wo o ha du na vi woto sinu na wanya no bare kuku message ya eyi na mi kata obenya se to menya abaka onyo ameke sia na se na wo deji ma na ira deji menye be na finovi kaka pe na kpoga ode enu vie kenela wo pronya tefe toto alon vie toto ni aye ma o ira deji na obe na kpoga gudu kakene na novi fia to aye ma me kasusu enu na anyu na ode na tanyo na we gbe plecho kake ma ti ko nu ma pete agble crack gudu zreka mi na mi awe ameseme ejua mi katanya we wanyo yata minam yak pasiro mi le chochola brocho yi
ba brochi nyo ti do le sekle do doji wala fuma ya brochi ya nyo ga Africa mi o ha mi wo mi atosi no ne mi afa du come na nyo na me makomo no popo ya mafoti abota na dudu ya for now enu ye keto me le popo so far so good especially emo pe wowo ene do ashama area wa oh ashama toje nuko oje dijopo elabe o le mo gota owo emo for so many years ashama was neglected na de ke papa me va fuma kake now hodu ji unchoko a oh enu oje vava ye je po be emo oje gota ode o le mo wo trika eya ko dinye le di come na nyo leke o le mi aha mi ape areas o mekaniji wele nyonyo le mi aha mi agbo o le gota doje o le modo wo juklola edon gbebe yegbo Ghana fe mo ogbe wa nyowu e mode sade le West Africa ya mi dogba reta ne mi aha mi apasinu ne wa we ne wa nyo no nyo a ye wa gbade egeme na no nyo na no a ye wa gbade geme na mi kata mi ato mi le clear life authentic mama fan page aje le Facebook mi le live le siana YouTube page aje mi le live le siana Facebook page aje mi le live le Top FM online YouTube page aji, Top Media, le Facebook aji, le other social handles o kata miichi na nyano mi akpo akpena popola o alo me yo kata la fuma. Thank you. Thanks to you, Computer Clinic. I may you only specialize in treating all kinds of diseases. I may you thanks to you, Computer. Any Computer Clinic. Ade ke odon. Eye wo le dowo alegbegbe la be fi ma try and your lack de kemelio. Nene yi fonu ple doctor. Enu ikle fu de na wa. Machine so la fuma wa kweku kiliko o do popole machine ma computer ma ko akponu eke tutu le fudele lame eke ma wa kwa tike na de nu enu make menye be wa kwele na obe ba we awo edo na jezrika eye wa akọ atike eke genesrika obe yo dado abe infertility evi majimaji penyawo nchukule nyonu ene efumele vavao na nchumeta le fudo e chigbleto mi apen dudu gbegle yo mi le dudua elenu gede gble infertility o wone prostrate ncho prostrate adidwa doma amedo de rubber won ko le yi kleto amedo kafra la dudwa gba pele yi odo pampers kleto edoleleye o wona doma la fuma diabetes o wone stroke gbagbado gonorrhea asthma typhoid stomach ulcer obe yo na white odepoa obe yo na alomadomado insomnia sickle cell o na severe headache tafe na va yogbo na po thanks to you computer le kwano ni suhum ene ina suhuma afiado yobe kwano ke o le asamanke se molajiko konoba ne na yo wa afia onye aleke na dobu ako wa afia onye number nye 0545 252 880 0545 252 880 allo 020 596 1109 020 596 1109. Thanks to you, Computer Clinic, the best clinic so far. Top TV, the People's Channel. Watch Top TV for exciting and educational programs like sports, news, movies. Click Top Bubo. Nyefe Top TV a ele eye nyeko program do le fafanami eyata domahi metan lelemo bubo na scan ari scan of TV ko na Top TV na kpo no yeketo mi le kokobe na mi da nya ota mi ko Top TV va Top TV, the People's Channel. Kakpede untia na netibe ya advert le Top TV alo Top Radio any sort of advert and then your pastor I did your operation na nye herbal clinic did your advert alo le Top TV alo Top Radio alo Borborbor show aji alo na nye company ade your product and services so netibe mi ya advertise alo mi advertise o now adobo blow now edo pe ke la so abe chop by ne alo nu ka wom nele nu ka drum nele drinking palo alo shop kala senela wojra your authentic mama makpede unto le Top TV aji makpede unto le Top Radio aji then our advert be epe ya mere hapepe na wu no ha na kpoga yom le 0244 menye fifio ne mekpa 0244 066 752 0244 066 752. Then there be our any kinds of advert on Top TV or Top Radio. Call that authentic mama. I will help you. Then at our product or services so kata yeah our advert now.
0244 066 752. Namekpa, we say Hayada. Authentic Mama, the 103.1 Lena Yaklo Pora Enatamasoba Lena Yaklo Alena Yaklo
David took all about the man. Men your fetty thing everyone. David le cordome. David to le cordome. Your fetty thing everyone. Menyo pedi denyo bewa na fema denyo bewa na Dome, David, le pas dome. David, le pas dome. Mais nous faisons dernier bon. Authentic mama, the one who 3.1. Authentic mama, the one who 3.1. David, le pas dome. Authentic mama, the one who 3.1. Oh, my. Not the le quadome, David, le quadome, Menyo Faditi, Nyambe, one of Fema. David, le quadome, Authentic mama, the one who 3.1. Abaleke Winton, let's say, David took you like for Dunenyo, ke Amareke Melo, you did be one of Fimalo, Obet Naton Blade, Abada for me, Akbodifa. Menya make Ojina, Quenya Medio. I'm Megan la Mema Dome. Eyata, the video catan like Bodomea, Obe, a Dilame Losiwa, Amade Atamak Blade. Novi Todola, Medak Benamilo. Medakpena thanks to you computer clinic o sponsor program ya eye o le fehede wonata mi dakpena o eyata yobon echo from Monday to Sunday o wonado thanks to you computer wodo o le kwano le suhu moji as asaman kese moji la fama yo le 0545
252-880 or 020-596-1109. Thanks to you, Computer Clinic. Top TV, the People's Channel. Miato Riscan, no TV, and I put Top TV. Ke DJ Fozzy, ekpede wana be producer le Ghana la fi ke America producers wanye Olive Dion. Olive Dion le USA New Jersey play apeto still there okata wole studio le New Jersey. Thank you so much. Na mi akpena mi lo nyawe wodo nyawe produce wana cho afuma play Ghana la fi. Ma one ira mi ke ni la sit de le wana ungbe. Osoro darobo miape osofo vale mia domedo yo pe ye debe wa koma upenya agvename eata meka ya fiare ke listen to the word of God. They are coming to give you the word. Osoro darobo o play peti ma ole ready be wa ko wona ovename Oyombe authentic mama MFA me bene ne bia o advert like Top TV, Top Radio, yomi le 0244066752 0244066752 ne nava mi akpede unti obe na o advert like Top TV and Top Radio. Wona de sia de keji ne bia wo le ko mi mafia o eye mi akpede unti obe Ghana bobo na vie e ga ha me do kwasi o mi ato Top Radio ye vanami dem yakpede mi awon oyombe me fa the only authentic mama and that Borborbor akpena mi kata mi do agbe echokosra donkuji ne na yi peki chame nyele fiado amankrado peka togbe peka enyilia echo ekenye kuda legboa yenyele fiado la fima peka tapomio untinya pomio ado pomio le bubo kata mo kupomio yele ngokle jigbeto kata mena nyado ta ape ne mi avado mi ape amankrado ye kenye cover authentic and of ma uncho kuda gbebe wona aje fiato aje gato ano mo dinami le authentic mama fan page ha ido agbe la asidele mi ona osofo be wa ba yijikule the gospel akpenome akpenami maonami for akpe next 6 thank you akpenami sia